Petra zo neve e brezhoneg evit an distroskol. Setu ar pezh a vo kinniget deoc'h gant skipay brezo web. Diwan with diski, diwan with roari, diwan hor skol diomli, alar ar gant awen. Ya lawen, me peus mod ober pa ret kuitat skol diwan with mont ur skolach normal. Kavet mignonnet newe ober fe deus ar gwap ou ar roedadou sokial, derel gant ar brezhoneg. Gant nul e ar c'hwervet klas, e lak fennichofin ar goz war tout an traoze en ar brezhoneg ez da len. Eurement ber evit an danve krenardet. Brezel ar leuzioù a zeu roman neve skrivet gant Philippe Lanuzel hag embannet gant Allium. Nebel deus brest e zeus un takiad war ar mez gant parkeier a klochou a gundeiz e tidestras an divizorien braz gant ur aktriz neve. Ur aktriz paket mat gant Gario Evel. Kro implijou, dioren ar mezel, takiad labourerez. Kregi a raio neuze un emgant a enep savidigez embregerechou war an tachin. Roe devo ar goz da bepin. Peizantit, tudiawank, diledidi, a kemenzo. Ur roman a glod mad gant ar marement. Soch ket dioc'h. Chanchamant an nin avet digaset gwalreuz ma ro. Korventennou, tier diskaret a kemenzo, a repuidi da heul. Petra vo gweet gante na han digemer ne petamant lakene er mez. Setu un doare da len a de gompren an dao vignon ba c'hoat. Un album embannet war lenne gant banou yol. Vernak e peus mod tresadennou kaer hag un istor moutik, pedra d'ar vugale de gal plijadur da vare an distroskol. Bremezo tregom lasso emañ a lonet fall o klas grei plijadur dar hag o klas kat kemendal a zo skrivet ba levrik a bladenman. Start de laho a lonet ze ken kalede kroren Ronan Gebles, Mart Vassalo hag o gamaradet. Bopred e kaviet ennan perdra de divor filan o tivesker, a rok lakad an nons dasten an de e fest ar gavoten e finemiz bapoulaouen. Mardor gannet ur bleadaou poarugen dek a poarugen e tigasei ur zonelse sonj d'or sur anetche marsen. Ya, générique troyoker Tintin n'en y est. Comprenet peus mat, Tintin ne breoneg vo de velet ar breoweb avec un distroskol. At kavet aventurior razete nour brudet jetiji milou rapiten adok pe roar relenour klaskato ba istuerio el tanzor rakameru pe sigaleno pharaon. Pe adra de gaz ur sel neue ar un dresaden veo hag o pugaleach, même bugaleach perpet, a de la kat au pudjalé de robir anao de gerjeti. Schkinet vo ur an neue beb juener ar breweb. Grabuan milou, gortoz e dom gant an daou vraz. Mais stroyoker Tintin net cheu d'avet re bihan. Je te perak e vo schkignet un dresaden veo aral brude de eux avait ur vujale a dal triblé. Un azen trop touch pe trotik avec ur stum breonek. Trop touch zo un azenuch moutouch gara i famil hag voura roari jet i vignon net. Triweran a trigen vo de nol jet diuran schkignet bepsi un. Distroskol mat d'or ar brezo web. Madenanars, irio vo c'hoariet tibiam. Fardet vo souben evit nanars, evit trotik, evit tadig hag evit mammik. Mo peus bugale, marsan e anavezet an istuaioù da chilaou, Patrick ar pimor, troioù-ker yang pe c'hoaz evel ki a kaz. Em bannet din bet, war lerien ekle o podcast, ouspen daou vleso.
hag ur bochat podcastou neuve zo bet laket ouzpen dibaoe. Kazik a kazus, peskik, antikam, perroaz, princes, lusa, evidare iawanka. Med eve, un nebeut istuerioù evidare un tamm mat brasor, evel kalon, istuer lila, ur plahik o paouez tremen I devez kentan skolaj, hag e oas pontus an devezman. Pe a dra da lakat o pugale da chilaou istuerioù e brezonek, baz a hartan en ur vont d'ar skol da skwer, a pa ne oufer ket brezonek zo ken. Hey, Bihan, gwelet teus ur marmous bras, dija? Daoust hag e peus bet ar sentiment gwelet unan eus da endadou. Marteze peus bet c'hoant da vriata anean? Breiz a live a zo un darvoud gwestlet da zifenariez hag ar zevenadur. Pal an darvoudman a zo sachant evez war ar pouez braz a zo da zerc'hel beo ar brezonek, a kroui an aouzouret evit e bloniadur. Kregi a raio an abarde evez gant un tabut digor, ur brainstorming gant arzorien, tudiaouan kelenarien a stormerien an deskadurez diouiezek. Ouspen trizegar zour a vo eno, evel Denis Prigent, Gwenin, Jean-Charles Guichen, Clarisse Lavanan, Dom Duf, Azilis Monroe, Brieg Gerveno, Perroaz, Tekmao. Hag evit echu ar nozvez adeleg degeranteur e vo ur fest-noz. Ma fel deoc'h don, rede deoc'h komandanti o plas war lerien alo aso, pemzeg euro eo priz ar montre evidant dud gour, deg euro evidant dud dindant pemble war nugem, a digoust evit ar vugale dindant daouzek vloaz. Deuet nevirus da zifenariez d'ar zadorn c'hwec'h a viz gwengolo adeleg diveranter e leuren glenmor e karez. Prend peus de weladenañ ur rachtel e brehonek, d'un drizek a vi juenolo e vo kaset ur weladen hentet ba kastel ur ror jagu ba aodo an arvor. Un darvout a feuson navet dechkain ur eriaoueg gressier sur sort. Ur billedao zo de brenain a ro lerien. Mandral ur memde e vo kaniget ur weladen hentet aral avet weladenañ iliz sanguinière ba pluinière. Ur weladen e brehonek kaset Daniel Carré eus isplegei istuer un iliz, mais istuer ur djuereno liuet. Digouchte, hag em gaout ur sadorn trizek a vi juenolo de zegeranter dirak iliz pluinière.